салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. дастаи Вулверхэмптон дар таърихи худ ки таи 145 сол умр дорад, аввалин бор бо нархи гарон футболбоз харид. Инро метавонем дар равзанаи трансферии тобистона барои Вулфс хариди рекордӣ унвон бидем. Бошгоҳи англисӣ баҳри харидории нимҳимоятгари дастаи Спортинг Матеуш Нуньес 50 миллион евро масраф кард ки 45 миллион нархи гузариш ва 5 миллиони дигар бонус дода шуд. Дастаҳои англисӣ баъди гузариши Дарвин Нуньес хаёл карданд ки ҳамаи Нуньесҳо зуранд, вале ин хел шояд набошад. Масалан, ҳамаи Фирдавсҳо зур нестанд ку. Қаблан барои ба даст овардани футболбози мазкур дастаҳои Ливерпул ва Манчестер Сити мубориза мебурданд ва билохира ӯ тӯъмаи гуркҳои Англия гардид. Нуньеси 23 сола дар як бозии ин мавсимаи чемпионати Португалия ба задани як гол ва як партофти головар даст ёфта буд, вале мавсими гузашта дар 33 бозӣ ҳамагӣ 2 партофти головар ва 3 гол дар омори худ ба қайд гирифтааст. Далели аҷиби дигар ин аст ки дар дастаи Вулверхэмптон футболбозони Португалӣ аз дастаҳои худи Португалия дида зиёдтар фаъолият мебаранд. Дар ин ҳайат аз футболбозони худи Англия танҳо 3 нафаранд ва аз Португалия бо омадани Нуньес 11 нафар португалӣ мешавад. Ин дастаро ҳам ту Португалия Юнайтед бигӯя мешавад. чаро футболбозон имсол аз Ливерпул мегурезанд? Мане рафт, хайр Виналдум барвақта рафта буд. Акнун Наби Кейта дар ҳоли гурехтан аст. Ин футболбоз чанде пеш дар фазои бошгоҳи Мерсисайдӣ ғавғо бардошта буд ки дигар ман дар ин даста фаъолият бурданӣ нестам ва иддао кард ки ин равзана ба фурӯш гузошта шавад. Баъди сипарии чанд рӯз ҳамакнун дастаи Ливерпул иттилоъ дод ки Наби Кейта ҳамчун футболбози дастаи Ливерпул боқӣ мемонад. Пойгоҳи хабарии гол иттилоъ дод ки дастаи Ливерпул новобаста аз он ки дастаи Лейпциг омода аст ин футболбозро ба ҳайати худ ҷалб намояд, вале онҳо тавонистанд розӣ намоянд ки Кейта дар даста боқӣ бимонад. ҳоло шартномаи футболбоз бо дастаи Мерсисайдӣ то соли 2023 қурб дорад ва Ливерпул барои футболбоз соли оянда тамдиди шартномаи 4сола пешниҳод карданиянд. Агар пешниҳоди мазкур аз ҷониби атрофи футболбоз қобили қабул нагардад, соли оянда Кейта аз ин даста меравад. гуфта мешавад ки ҳоло ҳам агенти футболбоз Бьорн Беземер дар мавриди трансфери футболбоз кор мебарад, вале дар даста иттилоъ медиҳанд ки муносибат дар ин мавзӯъ хуб арзёбӣ мешавад. дилам ба ин футболбоз ба он хотир сух ки зери хабари мазкур дар саҳифаи расмии Ливерпул кулли мухлисон ин андешаро дастгирӣ карданд. гуфтанд ки монед равад. бозии дастаҳои Челси ва Тоттенҳем ғайри он бархурде ки сармураббиё Тухел ва Конте нишон доданд, ҳамчунин як мавзӯи ҷанҷолии дигар низ ба миён омадааст. мухлисони Челси дар вақти бозӣ футболбози кореягии Тоттенхэм Сон Хён Минро мавриди таҳқир қарор доданд. ба иттилои мақомоти полиси Лондон, вақте футболбоз зарбаи кунҷӣ иҷро мекард, як гурӯҳ мухлисон футболбозро бо суханҳои олудаи нажодпарастӣ таҳқир карданд ва кор то ҷое расид ки кореягӣ баъди бозӣ аз ин амали мухлисони майдони Стенфорд Бриҷ шикоят бубарад. пойгоҳи хабарии The Athletic иттилоъ дод ки аллакай мақомоти полиси Лондон болои ин масъала таҳлилу ташхисро оғоз кард ва ҳатто маълум намуд ки мухлисон воқеан чӣ калимаҳои нисбати ин футболбоз ба забон оварданд. барои мухлисон то ҳол маълум нест ки Сонро дақиқан чӣ гуфта таҳқир карданд, вале аллакай полис чанде аз ин гурӯҳи одамонро муайян кард ва рӯзҳои наздик ҳукми амали онҳоро расонаӣ хоҳад намуд. бозии дастаҳои Челси ва Тоттенхэм ҳоли ҳозир беҳтарин бозии Премер-лигаи Англия дар соли ҷорӣ ба ҳисоб меравад. мақомотҳои тафтишотӣ ва мубориза бо нажодпарастиву миллатгароӣ ва ё созмонҳои ҳуқуқи башару кумитаҳои интизомӣ агар худро кушанд ҳам бозие ки дар байни худ ҷанг дорад, ӯ беҳтарин бозӣ аст. аз ин чиз мухлисони Реалу Барса бештар лаззат бурданд. Реал Мадрид ва Ла Лига ҳоло ҳам дунболи қазияи тамдиди шартномаи Килиан Мбаппе бо ПСЖ сарсону саргардонанд. Ла Лига рафтори ПСЖро доир ба тамдиди шартномаи Мбаппе ғайри қонунӣ мехонад ва бар он назар аст ки дастаи Парижӣ дар ин маврид қоидаҳои фейрплейро вайрон кард ва бояд муҷозот карда шавад. чанде пеш Ла Лига ба додгоҳ нисбати ин амали ПСЖ шикоят бурда буд ва ҳамин рӯз аллакай қарори суд нисбати ин мавзӯъ эълон гардид. пойгоҳи хабарии Get French Football News хабар дод ки
دادگاه شهر پاریس شکایت اسپانی‌ها را به اساس خواند و دعوای سودی آنها را رد کرد. سازمان فوتبال اسپانیا خواستار لغو قرارداد در رابطه با اتهام نقض قاعده‌های فرپلی مالیوی شد، اما این عملکرد آنها در نهایت رد گردید. دادگاه معین کرد که شرطنامه امباپه ضرر جدی و مستقیم را در بر نمیگیرد. میدان سالهای اخیر چرا نفوذ لالیگا کاسته شد؟ برای اینکه آنها راهبران با قول خودمان دیپلم خریده دارند. خاویر تباس با چی امید بسته که دسته پاریژی را با سود پاریژ داد؟ پاریژ هیچگاه مقابل پاریژ به خاطر اسپانی‌ها نمیبراید. اریک تن هاگ را حالا گفتن نمیتوانم که مربی خوب است یا نه، ولی تاجر موفق بوده است. با قول تاب داده فوتبالبازان ایاکس را با نرخ گران با منچستر یونایتد میآورد. هم ایاکس برد میکند و هم بچه‌های خود تربیت کرده را به نزدش میآورد و هم اگر ایاکس با تن هاگ یگان شرطنامه پنهانی کرده باشند از گمان دور نیست. خلاص دسته منچستر یونایتد برای پرقوت نمودن حیات خود فوتبالباز دسته ایاکس آنتونی ماتئوس دو سانتوس را خریدنی اند، ولی ایاکس این فوتبالباز را با نرخ گران فروختنی است. با اطلاع ژورنالیست پایگاه خبری اسکای اسپورت جرم شت، دیوهای سرخ برای خریداری فوتبالباز مذکور مبلغ بزرگ پیشنهاد نمودند. قبلا این دسته برای این فوتبالباز 60 میلیون یورو پیشنهاد کرده بود، ولی ایاکس این پیشنهاد را رد ساخت. آمستردامی‌ها برای آنتونی 100 میلیون یورو طلب دارند، نه کم و نه زیاد. وقتی باشگاه هلندی دو پای در یک موزه نرخ فوتبالباز را 100 میلیون معین کردند، دیگر هیچ دسته در آنها را نکفت، ولی امیو هم اکنون باز اطراف این ترانسفر کار میبرد. این معنای آن را دارد که منچستر با این نرخ راضی است و روزهای نزدیک ما آنتونی را در حیات دیوهای سرخ خواهیم دید. مخلصان منچستر یونایتد از این توجه دسته راضی نیستند و ادعا دارند که بجای اون نفر دیگری را بیارند که در پرمیر لیگ انگلیا تجربه کافی داشته باشد. اریک تن هاگ یا از ایاکس قرضدار است و یا فقط با بازیگران ایاکس کار کرده میتواند. آفیس ایاکس در انگلیا. منچستر یونایتد میخواهد که انتقال کازمیرو را از رئال هر چه زودتر بررسی کند. باشگاه پرمیر لیگ به نیمه‌حیاتگر 30 ساله برزیلی خیلی توجه زیاد دارد. با گفته خبرنگار تلویزیون ال چرینگیتو خوسه پدررول، منچستر یونایتد میخواهد تا روز شنبه گزارش را انجام دهد. در مادرید آنها باوری دارند که انتقال در آینده نزدیک، یعنی تا روز شنبه صورت خواهد گرفت. در رئال مادرید علاقه خلاصه برآوردند که آنها باید با پیشنهاد انتقال کازمیرو دقت جدی دهند اگر خود بازیگر این رو طلب کند. روز دوشنبه باشگاه منچستر که پس از دو باخت در آغاز موسم در موقع 20 جدول قرار دارد، در میدان خود لیورپول را قبول میکند. کازمیرو در هیئت رئال مادرید از سال 2013 بازی میکند و با دسته‌اش 5 مرتبه لیگ چمپیون‌ها را به دست آورده است. شما را نمیدانم، ولی گزارش کازمیرو را با رئال من شوخی نه بلکه پرانک قبول کردم. او را بازیگر خوب بودنش را میدانم، ولی به عقل بودنش را نه. با همین تمام، تا دیدار، خیر.